Ni amakuru atugaruye muri studio iyi saha ku itariki zigera ku munani, ndetse ni amakuru ari ku mugabane w'Uburayi. Ndaza kwerekeza mu gihugu cya Vladimir Putin, ndetse ndaza kwerekeza mu Burusiya nyine, ndaza kwerekeza mu gihugu cya Ukraine, ndetse biri kuvugwa yuko igihugu cya Ukraine kiri kugaba ibitero bikomeye cyane ku basore cyangwa se mu gihugu cya Vladimir Putin. Vladimir Putin yatangije intambara ikomeye cyane, ndetse hashize n'iminsi intambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine ikomeye, ndetse amahanga yose yagiye amwe n'amwe akora uko ashoboye kugira ngo babe bagaragaza cyangwa se babe bakemura ibibazo biri hagati ya Zelensky ndetse na Vladimir Putin, ariko biranga biba iby'ubusa. Joe Biden wari uyoboye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye akomeza kugenda afasha kino gihugu cya Ukraine, ndetse bikanavugwa yuko Ukraine nta kintu izabona yishyuye Amerika, dore ko Donald Trump nawe yacanye umuriro ku gihugu cya Ukraine kwa Zelensky kugira ngo abashe kuba yakwishyuza ibyo Joe Biden yaba yarahawe, dore ko bagiye bagirana amasezerano. Vladimir Putin nawe rero ababajwe cyane, cyangwa se ari gutera igitutu amahanga ko babwira Ukraine ikaba yagabanya ibitero irimo kugaba ku gihugu cy'Ubudage, kugira ngo babe babasha kurebera hamwe ikibazo, cyangwa se kurebera uburyo bakemura ibibazo. Vladimir Putin yasabye igihugu cya Ukraine ko cyakirukana abasirikare b'abanyamerika bari muri kino gihugu, ndetse bari baje no kuhakorera imyitozo, ndetse Ukraine itangira kumwereka ko itari kubyuma, ndetse ibyo ngibyo ivuga ko ntaho bihurira n'ibyo bapfuye. Ndetse Vladimir Putin avuga yuko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari kigiye kwataka, ndetse rero kikavuga yuko yashakaga guca muri Ukraine, ndetse rero ngo biza kurangira Vladimir Putin avuze ko aho kugira ngo intambara ibere mu gihugu cye yahise ahitamo guhita yataka igihugu cya Ukraine, kuko kiri kimaze kugeramo abanyamerika benshi, ndetse bari bamaze kugenda bashinga n'ibigo bya gisirikare bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ariko ndakutse gukanda subscribe, ugafungura inzogera, ukanda like, warangiza ugakora share, kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bibageraho gatanu kuri gatanu. Ariko wowe wabikoze uri uw'agaciro, ndetse uri n'uw'amahirwe. Reka twinjire mu makuru y'ingenzi agezweho kuri iki gicamunsi. Amakuru y'ingenzi agezweho kuri iki gicamunsi ndeka nyahere mu gihugu cy'u Rwanda. Biri kuvuga yuko i Muhanga hari umwana, ndetse hari umwana waba wiyahuye, cyangwa se ntago wamenya icyamwishe, bitewe n'uko basanze umwana amanitse mu gikapu cy'umushumi, amanitse mu mushumi w'igikapu, igikapu cyari cyanditse ku mugozi, ndetse ababyeyi bareraga uyu mwana, dore ko uyu mwana atari uwabo, bamureraga ku buryo nyine ntago bari ababyeyi be. Abamureraga bavuze yuko batunguwe cyane no kubona uyu mwana amanitse mu mushumi w'igikapu cyari cyanditse ku mugozi yitabye Imana, ndetse bahise bahuruza abantu. RIB yavuze yuko iri gukora iperereza kugira ngo babe bareba icyaba cyateye urupfu rw'uyu mwana. Ababyeyi bareraga uyu mwana bavuze yuko uyu mwana yari afite imyaka 9 y'amavuko, ndetse bakavuga yuko uyu mwana yari umwana mwiza, ndetse yabumviraga, ndetse bakavuga yuko bababajwe cyane n'urupfu, ndetse bagasaba RIB ko yagenda ikora iperereza hakaba hamenyekana icyateye uru rupfu rw'uyu mwana. RIB cyangwa se bakomeje n'abaturage bari bahatuye bavugaga yuko rwose uyu mwana n'aba babyeyi bareraga uyu mwana ufite imyaka 9 w'umuhungu, bavuze yuko rwose babanye neza, nta kibazo cy'uko umwana we yajya kwiyahura. Ntekereza ko n'uyu mwana waba wagiye kwiyahura umwana w'imyaka 9 adatinyuka gushobora kwiyahura, kuko yishwe. Ntabwo uyu mwana w'imyaka 9 yatinyuka kujya kwiyahura mu mugozi, ndetse n'ahantu umugozi basanze umwana atanahagera, ndetse nta n'intebe basanze ko basi yaba yahagazeho kugira ngo abe yabasha kwimanika. Uyu mwana ubwenge bwo kujya kwimanika mu mushumi w'igikapu cyari cyanditse aho ngaho ku mugozi, aho basanzwe banika imyenda, ndetse bavuga yuko uyu mwana yari umwana mwiza, ndetse bari babanye na neza, ndetse biri no kuvuga yuko hari umuturanyi uri gukekwa ko ari we waba wishe uyu mwana, ndetse biri kuvugwa yuko RIB igiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bakurikirane urupfu rw'uyu mwana.
kandi isubirire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zacanye umuriro ku gihugu cya Ukraine, ndetse biri no kuvuga yuko igihugu cya Ukraine cyamaze gushwanyaguza indege z'Abadage cyangwa se za Vladimir Putin zigera kuri 15, ndetse bakoresheje ibitero, bagabye ibitero ndetse bakoresheje drone z'intambara ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bihambaye. Abasirikari batari bakeya cyangwa se n'abaturage mu gihugu cya Vladimir Putin bakomeje kugenda nabo bapfa bitewe n'uko Ukraine nayo yatangiye kugaba ibitero ndetse yohereza mu gihugu cya Vladimir Putin, ndetse bikanavugwa yuko igihugu cya Ukraine cyababajwe cyane no kwangirika cyangwa se n'ibiza cyangwa se n'inzara yari yarateye mu gihugu cya Ukraine, hagakubitiramo n'iyi ntambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine yagabwe na Vladimir Putin. Indege rero zigera kuri 15 zirashwe n'aba Ukraine, ndetse bakoresheje drone z'intambara zigiye zihambaye. Mu ndege 20 Vladimir Putin yari afite, 15 zo zamaze kuba zishwanyagurika, zigenda zibirangira, zigenda zihinduka umuyonga. Ndetse bikanavugwa yuko rero Vladimir Putin yatangiye gusaba amahanga yuko yashyira igitutu kuri iki gihugu cya Ukraine, kikaba cyagabanya ibitero cyangwa se kikareka kugaba ibitero bigiye bihambaye bari kugaba bakoresheje drone z'intambara. Ahubwo ngo nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu ariko ndakubitsa ukanda subscribe ugafunga inzogera kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bibageraho 5 kuri 5.